حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Mahuli mga kialasahan iwan kia kasihan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Matanto din kita ni manusia piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala asarayaw-rayaw nakapapanjari niya. Sarta dihilan kita ni akal si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Haparman niya, Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. O Muhammad, ithbatah in kamahasud sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kasutsihan sin kanganganan sin Allah subhanahu wa ta'ala munin Tuhan mo sa taas-taas, alladhi khalaqa fasawwa, amuin nagpapanjari iwan piarayaw niya, in dagbus sin kapapanjari niya ipon niya, walladhi qaddara fahada, iwan Tuhan amuin gianta niya kato tanyo mga kanikmat-nikmatan niya, ampa kita nyo hidayatan dihilan pikilan akal sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in Allah subhanahu wa ta'ala piapanjari ni manusia doon habang sa usog iwan habang sa babae. Den naman kan apo na to Adam sambil maong kan apo Hawa. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dhakarin wa untha. O kamu mga manusia, sabon na tuod piapanjari namo kamo. Den abang sa usog, timagna ka na po na to Adam. Iwan din abang sa babae, timagna ka na po na to Hawa. Den na sababyan, mapuas kita nyo piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala din abang sa usog, bang sa kausugan, iwan bang sa kababaihan, intiap-tiap bangsa ini piapanjarihan sin Allah subhanahu wa ta'ala tabiat amun tumub kaniya. Mga sila bangsa kausugan piapanjarihan sin Allah ta'ala tabiat tumub kaniya. Damikyan mga sila bangsa kababaihan piapanjarihan sin mahasud si mahatinggi Allah sin tabiat tumub kaniya. Day na mga tabiat yat mga katautay manghuran na mo agama Islam. Amuna in tabiat piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala rin doon manusia. Labi luwa na in tabiat niya amuna in syahwat niya piapanjarihan siya sin Allah ta'ala amun tumub kaniya amun itunay niya maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga silabang sa kausugan dihilan syahwat sin Allah subhanahu wa ta'ala intunayon nila syahwat yaun maun pakabayaan sin Allah. Damikyan ni mga sila kababaihan, dihilan sila syahwat amon tumop pagkababai nila,
amo ni tunay nila maun pakabayaan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil na sabab yan mga katautay manghuran na mo agama Islam. Aun din na mga ipon sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Illa man rahima rabbuh. Amo in piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piapanjari sila sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ing kinahinapusan sin kabuhi nila ikatilak mo na sila papinarka jahannam. Haparman sin mahasud si mahatinggi Allah. Walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Aparman sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sabun na tuod. Piapanjarihan na mo. Apinar ka jahannam. In kamatauran din na uno. Din na bang sa jin, iman simbang sa manusia. Itilakbo sila palaw mapinar ka jahannam. Ay bimana o mga piapanjari sin Allah ta'ala. Asusungo ni sila itilakbo ra papinar ka jahannam. Mayta, isi mga manusia ini. Lahum kulubun la yafqahuna biha. Aun sila mga pangatayan. Aun sila akal. Aun sila pangatayan. Asupaya mausal nila, ipaghati nila sin agama sin mahasud si mahatinggi Allah. Ipaghati nila, ipag-ingat nila, sin unuraman indiakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala iban siliangan kanila. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Iban aun sila mga mata, wala nila yusal, maun pakabayaan sin mahasud si mahatinggi Allah. Damikyan aun sila mga tainga mga pangdungog. Wala nila yusal pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ahal biyatu inhal si mga manusia ini. Ulaika kal an'am balhum adal. Balhum adal. In sila ini biya na sila sa pantun binatang. Hayop tabiya makakatus tabiya. Balhum adal. Sumagawain sila tuwi labi pa rin ang mga binatang. Labi pa rin ang mga hayop tabiya makakatus tabiya. Dahil na mga tumpukan si manusia, mga katautay, manghuran na mo agama Islam. Amon mga manusia, wala nila yusal in akkal nila, maun pakabayaan sin mahasud si Allah. Wala nila yusal in pangatud nila, maun pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban si pangdungog nila, wala nila yusal pakabayaan sin Allah. Amon na in mga sila, bangsa kausugan atawakan bangsa kababaihan, yusal nila in tabiat ataw kan gimwa sila atabiat kapapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila. Amuna in tunayon nila in syahwat nila maumpapagkahin nila. Iamuna in tunayon nila in syahwat nila maumpapagkahin nila. Imbang sa kausugan in tunayon nila in syahwat nila imbayak nila maumpapagkahin nila usog. Mga sila kababaihan itunay nila in syahwat nila maumpakabayaan nila. Naam, mataod hazaman na to ini, bukod sa zaman ini, sambila zaman na kauna. Jima to impakaradyaan ini. Jima to sa lagu-lagu na maksiat ini. Amuna in tunayon sinambuok. Bangsa, doon nakakausugan at tawakan kababaihan, in syahwat niya maunpa sibo niya. Hinang ini mga katautay manghuran na mga Islam. Hinang nakalando ilumi niya. Nakalando ilumi niya. Into na yun sinambok manusia usog. In syahwat niya maumpapagkahin niya usog. Tanto to rin siya labi pa rin na binatang. Ulaika kal an'am balhum adal. Labi pa sila rin na binatang, tabiya yaon. Labi pa sila rin na hayop, tabiya yaon. Magampain hayop. Misan biyaan ng kahalan niya, kaingatan niya bang uno imatop kaniya. Kaingatan niya bang unin tabiat niya, manglawag sim pagkaon niya, manglawag sim pag-inom niya, sa sumagawa di siya makatali, bang sa upama siya usog at tawakan babae, di siya matupasibo niya, tumunay si syahwat niya. Hinang ini mga katautay manghuran na mo agama Islam, hinang nakalando ilumi niya, hinang nakalando ingi niya, hinang bukon sadya, at tawakan maksiat bukon sadya, agama Islamin ng langi kaniya, sambilin do kayong agama. Na ittifaq ingkatan al-kutub as-samawiyah,
ingkatan sin kitab piaturun sin mahasud si mahatinggi Allah. Lamod na in mga kitab mapuas sin Quran, amon mga kitab muharrafa, amon na in mga kitab nagkakurap na, amon na in mga Bible si mga sila Kristiyan, asal kialulukis dito, asal di kabayaan sin pare nila in hinangyaon. Tanda sin lumi niya mga katawtay manghuran na muagam Islam. Amon na ini insabab, mayta in zaman sin Nabi Allah Lut alayhi salam Juljana. Juljana in kauman sin Nabi Allah Lut mga katawtay manghuran na muagam Islam. Aparman sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Walutan idh qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun. Haparman sin mahasud si mahatinggi Allah. Walutan idh qala liqaumihi, o kaum Muhammad, sabbuta ha mga sahabat mo in kissa si Nabi Allah Lut. Idh qala liqaumihi, hawaktu siya namong pakauman niya, atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Pamungan hawaktu namong in Lut pakauman niya, atatuna al-fahisha, o kamu kauman ko, uno baha, suukon niyo, in kakahinang, nakalando in ngi niya, nakalando in lummi niya, ma sabakakum biha min ahadin minal alamin. Wayroon minsan, nakauna rin kanyo, nakahinang sinyan, buat malingkan kamura. Innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa, bal antum qaumun musrifun. Sabun nato rin kamo, suukon nyo yung mga sila kausugan pagkahiniyo sibok niyo. Syahwatan, akar na simpagtunay nyo si syahwat niyo. Akar na simpagtunay nyo si syahwat niyo min dunin nisa. Bukon nyo tunayon inuno. Wala nyo tunay in syahwat niyo yan maun pa. Tumop ka nyo amunay mga silabang sa kawayhan doon na tiranan sin halal. Uni sambag sin kauman sin Lut alayhi salam. Fama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum. Wayroon na duwaing jawab sin kauman si Nabi Allah Lut. Kan Lut alayhi salam, buat malaing ganing piyamong niya, pagwaan nyo lang niya in Lut, iwan sin ahli niya rin na kauman na to. Pagwaan nyo, innahum unasoy yatatahharun. Sabab lang niya in Lut alayhi salam, iwan sin kauman niya, in sila yan lang niya, wala himinang biya sin hinang na to. Subhanallah. Naunin piyara tong bala kanila sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mamdud. Unin saroon doon piyara tungan sila bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Falamma jaa amruna, ay falamma jaa 'adzabuna, hawak tulong niya di matong na insiksa na mo maumpakauman niya umpakauman sin Lut. Ja'alna 'aliyaha safilaha, hinang namulong niya in ataas sin kauman niya amun inababa niya. Inababa niya amun inataas niya. Ay mimakna piyara ubsin Allah subhanahu wa ta'ala kauman niya. Law sin kaybanan mufassirin. Labi luwa na kan al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. In pagdaublaw niya sin kauman sin Nabi Allah Lut, diaak na in Jibril alayhi salam. Diaak na in Jibril alayhi salam. In Jibril alayhi salam, yusal niya in duhul sin pikpik niya piyag angkat. Piyag angkat kauman sin Nabi Allah Lut, ang padya upababa. Ang padya upababa. Sambilaw si mga mufassirun, intaas sin pag-angkat yato nakaabot palangit dunya. Nakaabot palangit dunya ang padyag tagpababa. Subhanallah. Ang pasila piaulanan sin mahasud si mahatinggi Allah bato rin na taas sin langit. Nagsusuno-suno lando imbasag niya asupaya majulja na ingkaw man si Nabi Allah Lut. Subhanallah mga katawtay manghuran ng mga Islam. Parkala dakula, dusa dakula, agun ingkatan sin agama na tayakkop. Hakalumi sin hinang yaon. Dena sabab yan, juljana sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkaw man si Nabi Allah Lut.
Iwan tumtumun sing kita nyo mga katautay, manguran na mo agama Islam. Hazaman bihayaw nyari kita nyo hazaman. Agun dumagbos na normal hapangatod si manusia in hinang yaon. Ampa in hinang yaon subhanallah. Hinang lando ilumi niya. Hinang lando ilngi niya. Di na sawabyan. In wajib kato tanyo. In wajib at tiap-tiap Muslim. In suway nila ipagmalumi in hinang yaon. Labi luwa na in suway nila tanumon pa anak pangatayan sin anak nila. Atawakan pa isiw-siw na. Di nababaan nila ilumi sin hinang yaon. Iwan suway sila manawag tawag maun pakawayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan suway sila manglangi din ang kakahinang sin Allah. Di kawayaan sin mahaso si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Akarna, bukun mustahil imparatungan bala sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkaw man himihinang si mga hinang yaon. Karna, bukun sadya indatungan bala atawakan immalapay simbala amon diara si mga manusia amon himinang sin hinang yaon buat malingkan sambil mga sila nagihinang si marayaw malapay day na sababyan in wajib kato tanyo magpasampay hawno-hawning kakausan sin kita niyo iwan manglangi sin hinang amon di kabayaan sin mahasod si mahatinggi Allah hawno-hawning kakausan sin kinang akarna bukun sadya mga sila anya ya imparatungan bala sin Allah subhanahu wa ta'ala aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah iwan kabuga kamulongnya hatatandasan atawakan habala ipaturun sin mahasus si mahatinggi Allah la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah bukun sadya mga sila nagusiba atawakan mga sila tawanya ya atawakan mga sila naghiiminang si mga dusa indatungan simbala yaon buat malingkan malapay sambili mga sila himihinang si marayaw mga sila bariman atatkala wala sila langlangi hinang yaon aqulu ma tasma'un wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Astaghfirullah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. Mga katautay manghura na mo agama Islam. Abi ayaon lando tuurin banu simpit na. Lando tuurin banu simpit na amon mahinang sabab agon in kamatauran sin nagugulal muslim matangso ingan sin agama Islam magin hawabaran nila. Asabab simpit na si mga sila himihinang sindi kabayaan si mahaso si mahatinggi Allah. Uno in mawajib kato tanyo mga katautay manghuran na mo agama Islam. Labi luwa na in mga sila kamaasan. Patumtum muna. Ha mga sila kamaasan sin kita niyo. Bangman sila tiyupikan si mahaso si mahatinggi Allah. Doon na pagtimpinturo nila anak nila. Doon na pagbiat nila ha mga kaanakan nila lapay na in kami. Asupaya long ta di kita nyo marasasat, di kita nyo kugdanan si sakit sa lagu-lagu amo na sakit, jimatu hazaman sin Lut alayhissalam. Wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afa khafu alayhim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Suway mabuga in mga sila manusia amo in aun ikawin nila di na mga kaanakan nila apabila sila dagpakan sing kamatay khafu alayhim amon mabuga sila dakala kumangiin anak nila masasatin anak nila si mga hinang si mga manusia yaon amo in li'nat atawa kalya'nat sin mahasu si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala falyattaqullaha wal yaqulu lahum qawlan sadida. Suway sila magmabuga pa Allah subhanahu wa ta'ala iwan maghimumungan sin himumungan amo in imamu hasyara sin mahasu si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat
innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbal alamin. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairum man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. سووا صفوفكم. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين وارزقوهم وقولوا لهم قولا معروفا. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. استغفر الله. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله
الله أن لا إله إلا الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين